Adom TV Badwam na ugusoshe na mrani adaje a odema yenti yeda se papa pa health tips na fe ne yahase wadaroma otena sabre no aka ye ho simanum na yedi enkomo afa ye reproductive tract infection ho tie ne ye pa na infections na ha dwen enne ye fa ne say prematurity awareness month and a day na wo share sa preterm nkra na ye wo mu na infections nso ka ho the bia infection e wo ma me no so nti ya hunu anso ano kwanti etumi ma nkra no ye wo mo abra wo mo mrenso ye nti ni nyina ka ho ne niam ahodo bebre a eno so timi elidi to preterm no nti ye besre ye ho pa san komo yi na wo twi mu no nyambre ma ho 5 minutes ye nche na otumi akọ onuma so endpoint homeopathic clinic one mother woman ti ene edi sam community de ye ka ho asemi ne yare bia ha wadwen a frɛ no a obeje so 0244867068 0244867068 say stroke nso a ho de oya admission stroke no nko a fa ne bra ho omo abeje na to wa hwe no a wa behu difference wo okoye ene oba no behu difference ene endpoint enkasa ye do wose pa ma men kosoa na men kai wo se nei so wo pay electronics papa phones papa ne ho akadia Franco Trading Enterprise phones papa on fie ene ho phone be na wo pese Nokia Samsung iPhone smart TVs ye wo 32 to 55 inches wo ho ti de wo pay wo botom be so bia no Franco wo bi ye wo tabletop fridges nso wo ho ene ye wo Franco air condition ni bi me ba kodwo anu no ebo ne demo wo chele papa panti me so kokope Franco air condition ni bi na whether no air drowns say ana heat wo mpa unya bi a wo da utime da fili ankasa ti kokope bi sanso na CCTV cameras no so dodo no asum Franco Trading Enterprise ya bi bo office ho fa bi ebo school mu ho fa bi bo asoro ho ene wa dwumam BBS a won awakɔhwɛ camera no so ubehunu akinye bi animu timisro obi anya CCTV cameras no ebi ni nyina Franco Trading Enterprise won mo ewo bi enko internet no so nkopeke number bia wadaro matie number ya mede tudwan na bibia a wo petie free Franco Trading Enterprise ho no offer sa number no 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 0555939311 now the Franco Trading Enterprise and Kasa Franco Trading Enterprise still phone papa fie eno eduada fefe radio CC amayeni and 17th November the radio say eno yakwa asori yenso for penny Reverend Benjamin Titi na what last week and this week was a Thanksgiving ye nase bibia mu sade no ya yo da se ye nya yo da se the one wo dey radio say appreciate no ye wani nampo no aye e de amount ti se ne 17th November ye nyina ye te ase kwa hoden wo ho na ye client aba hoden mu e ba be kan edwaton de a kire ya e aseda na de be ma de oboy ye dana se o just aseda ne keke eno nko apevi we mane ma bebre ti ya kai ne dase de radio ase de o che wade na anu so dana se eno ade chinsa dana se eno so nipa na ni so hu se ade ese akitwe ya me ma nipa nani aso sada the next minute obey the boom e the amount appreciation the radiase na dade obo a wo che wade 20 Ghana kwa no de ma wa dana se na na nka osika ho omo 20 nti wamu na hwe unim de eba the radiase bedofo ano pe yam ache da bibia boko de oba de ndem kwa ache e dana se papa panso etimi complain dabi ade achi ndi obedi de enye problem wo de ba ma okay ma sem bia metaka be se mo wase da eno so chen wa disade sa nti yankopon wo da na se no no pe wo so ntimi nda ne ho ase ntimi yi ne ho aye nti wo nipa wo adwuma no no to wo ye no na wo hu se wo appreciate na se mo aba sa pepepe mo ya hwe prekese no enu ahodo ya Sermens Vyter Herbal mission no siwe na Pimsan company Pimsan edine de oboa da ko ye be gimu nchire mu pa Pimsan company limited ada o maye hwenu a wadwama so yo Steph ye be da se biom na
ahwefo so ya ma obi akwa aba e dey aba Pim Sign Company Limited so Dr. James Amwa okay ene doctors ahodo apamfo ene ne adwuma nyina Yankopon nsira obi a na ahwefo so nyame nsira mo amen because enye mo anka program enye program anti nyame nsira mo pa ba bia wo hwe efiri bia na enuro mienu a ye kamfo de ama wo ne Monday say the day start week no ama week no ne masisi su ye ama wo e wo no mpem ene ontini no drona ne Sermens Vyter Herbal mixture ene the capsules na fe pre-care natural powder drona wo fa ba bia beti agan no na say fi agan kan kasem ye jan okay aha enti e kire wo drona ni su ene ne ban na say nipa na ne ma wa agan no ai omo ma use no ho adanse aso ai because say o to a giant unim say giant ye wo target e bia because me pese me to ko ha e ho pepe sa na eduro na adwuma te entini no mu ne nnompe no mu no say we obi a wa poso ta ye o ya pa na o de neural stress so still enko physiotherapy bia wa ye na so still ho ntowa but edupa na ne agan no Sermens Vyter Herbal mixture and the capsules na for the pre-care natural powder no e de aka ho the ntia me say also autono and say unse ye neurotransmitters are chemicals sa neurotransmitters no ye obi wa serotonin no anxiety no obi wa untimi na ene ade sa ne ma ni nyina no ye nya free nuanim ene nnurum nhaban ni nnubra ne ade afi ye glutamate enso wo honom ni nyina no so obenya sa ne ma mekan obi wa o se na me sorry me feel fine cry as me mood asesa so a bit betimi body na betimi ama sa mood no asa enhance a ewo aduane bia obedi ena de be ma ho sa ne ma ni nyina na aye ma ewa duro mu na baako a eno ewa duro mu a eboa pa no endorphin na endorphin no na adwuma pa ye ne se pains baby a pains wo bia so no maduro we ya na fe Nyankopon na aye e wo se eduro no neurotransmitter na ko kanyan na adrenaline release sa endorphin ne ba ti se release endorphin na endorphin no abe calm nerves no ba bia ya wo no wo bia na calm ne down enti ba bia yo ya se me kan wa poso na yo ya da bia obi wa ordinance say kan sisi kura say boy no octem obi tamade wo fom na ne ase ni sisi ne ya ne ya ten hu de onya ne ho be pa cho saafo no pa cho ko tagan no o kwa so yo ba so ye be ma de to mixture no na to capsules ensuo ne to pa ye ni nyina no ato pre-care natural powder na ka ho say dompemu a edukro na be ye ho adwuma say ye ntinimo ye nerves na eno so be ye ho adwuma because baako a ye ka chemicals ahodo no baako pa so a eno so boa power nerves no mu no e nitric oxide bua na wo nerves na so untini ne mu asisi eno ntina wo do nsa kan wo sisi a wo so sisi yo ya na so atibremu na ye o ya pa bua me kan ne de na ye herniated disc because herniated disc a sa vertebra no ye spinal cord no nnompa wo do na wo no ye wo nerves bi dem ntini bi dem na se bia wo de no nnompe no mfimfin no disc gel bi wo honom sa gel no epie aba na so brain because a rupture ahono se basa pe na de o hye ana se yaw aba to entini no so na emia entini ntu bo se dompe ni mia entini no wo beti yaw no wachi na transcend aba usisi no sa pepe lower back no sa na te afi free hono ma wan pe du papa bi anom se agan ene preke ya na afi call to ase tu bo so bi complain se wanya sciatica ne to ase free na chi ho na sha ase free bo se ba na afi abesi ni sisi na afi esi ne to ase ko na na akosi ni na ase tu bo so mitia form so a mitia ebo so a ase mitia form so fe o ha na ne na etitriti na ne sa etitriti moja ntimi ni afusa ne ko because entini mu asi nti se entini mu betimi ada ho a wo hia nitric oxide sa nitric oxide na aye ma wa agan no mu sa aye ma e wo pre-care natural powder no da no na me ka pre-care ne se ye ka ye se pre-care powder enso nya pre-care nko a okay ye wo solanum tovum ewum ye kwansusa ebi wom aye ma afen so ye wo Venonia amadalina eno so ye frɛ na wonwono da eno so aye ma wom enti onu madro we no ebe nyu dog ebi a enyanyo enyanyo kra se niema bebre so franti ama kame sa niema ni nyina sa nyonyono ne ne nyina aba fom onu madro no se bi a ta complain wo yem so wo yem yo ya afi wo ha na afia be gina obo ne ade a
pacho wonnom ni me ni nyina sa ne ma ni nyina be firi ho akwa ama na bibia e kama de ama ni nyina say numbers no hu hia papa because numbers no e na be kire wo frɛ ya ni a kire say condition we de nom ni say eno ano no enye pharmacist no ye wo general dosage wo ho nenso wo condition no ye na enim say de wo say onom na betimi aboa wo nti wo frɛ ya ni a kire ni nyina na bibia e kama ama ti wachi bremo ni bibia wo sisi na ye o ya denden wontimi mfa anya wo ho hwe no pacho ni nyina be firi akwa ama afa so me kan entini mu asem no maka siatika ho asem na wo be ma no so wo ye be ma me pacho mebusa wo fie ho wo be ma no pacho dompe bi wo ma na da bi me so ma jesu se da bi entini nko a se entini no ho odin kofom a na wo be ma no so wada wo de ne ye hwe a enye yie eno ne ya ka kire wo se wo de koto agan to nsuo no to paye no wo to wi a na to preke natural powder na kan na afi wa frɛ wo frɛ ya ye wo boys course bia ya ebie ma mema no a etimi bo mo papa ti se wan frɛ na wa wonom no se de opa unhunu aduro no se de obi a wo expectation tie no na mo frɛ ne e kyerɛw ye ni sei afi nnuane bi wonom se kyerɛ me bi kyerɛ nnuane kwan a be fa so abedidi nyina nti ye be kyerɛw ni nyina kan ho afi wa adwuma sem pimsan company no ye kyerɛ ye job training nti ye kyerɛ nnwuma kwan be na be fa so abepagya niema wo fom ni nyina e be kyerɛ ni nyina nti so to aduro na wo frɛ a ni a kyerɛ sa na ema we nyina afi ya ho siesie so obi kra nim sɛ belt kra di mie mu pa no etimi si nerves no restricted moja sɛ de moja be di efusane poor ema unya poor circulation moja nso ankɔ ho pɛ wonsa ne be otitiriti enu nti ne se frɛ ne enkyerɛ na bibia ye obia sɛ obɛ ma na atɔfom ni nyina en sorry afi de ne de sorry na premature ejaculation asserting ni do ko boy ni I say 2 minutes man me pacho no de ensem fatal so we show stage e pa na say ko boy ni asumbo a obeje no afen so utie me we oba na say o hwe me we oba yes wa ko hospital yes o hormones no ni nyina wo form wo hormonal imbalances pacho edro we mi no say agan no any preka ni nyina no say wo de ne estrogen ana say prolactin ana say progesterone ni nyina yesi akofom me pacha okoto agan no follicle stimulating hormone eno na affect won fitiko no enti won fitiko na da bia wo se yaw dysmenorrhea e wo ho wo konfitira na wo tiam ni nyina no me pacha duro na woto wo to ni mienu no afre ni akere okwan abefa so abenom no afi de ne de absence of menstruation I can say amenorrhea bosume miensa ni won konfitire da eno ye secondary amenorrhea no obi won so afri si e wo no wadi mfie du nsia kodi mfie duonu onko mfitire da eno so ye wo eno ye primary amenorrhea e kire se bibi esikwan sa de na esikwan no ye bi e be hormones no no maduro no bibia be kama de amawo na mu ada ho afen so obi ane de menorrhagia obridi broso obridi profusely me pato kona koto aduro ni bi na de frame menorrhagia fo no so mo amo bosume ba ko mutimi ko mfitire mpire no ni nyina moto aduro na wo frɛ ya na ye be kyerɛ kwan abefa so abeno na bibia e kama afi wo abuja o na ya moja ewom bright red e kyerɛ sɛ hemorrhoids koko me pato safo ni nyina nto aduro na mo mfrɛ ye numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and I said 0241 604 702 0241 604 702 Stefia so tag na gan no ye umrane ka se agan ye se eto sen obi anko pebinto no frɛ ne ene oni nkomo ye nkyerɛ store so abenya bi wom enkran ha ye Repatch Ventures enkran ha okanshi drug lane ubenya bi ato na bibia ye kama ma there se papa panti asem no se utie na udi so ebeboa wo wato aduro na wie wadaro ma frɛ number no na won kyerɛ wo ho akade ne se de obesi ayusu no wa do penom na anya se de wo pe na mebo wo so bo wadaro ma yentie se de omo ka no frɛ na fe ho nkyerɛ bia no odi ama sister Sandy bi oye guy ai on fa ho se pen to so ma yesisi a ne ba foforo bi nso ho yakwaba